HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong Vannoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni April ni sim som ni lagup ni kho a Eimi Times sa kon chule Vannoi Thusoh chum ke lakhom phabet ho Kuki Students Organization Delhi and NCR gon nuiza ini sungchi lading 2-day national conference chu zanhichun HKS Sarjit Bhawan Auditorium Hall a anakipan in Hichi conference he rethinking our identity past and present to be mangcha a chilha hi Zanhe kim gona chen gun in WL Hang Sing General Secretary Kuki People's Alliance apang in Jin Dai Chom in Juliana Daungal Advisor KJ WFT Kigin-ni Advisor KSO Delhi Chule NCR Nungjalin Hongsai Vice Chairman KWSD le IC Ghost Former President JNUSU ho apang win hi Council of Higher Secondary Gonanuiza Anakibol Higher Secondary Examination HSC Class 12 Examination Result to Zanin Lan Pondo Anhita hi Janhi Result Pondo na Babu para infar CoHSEM hormona ana ahin hicha achun pasal sanga numayhon tujun class 12 exam abol hoizo danu muthezin au min hi stream zo se science arts like commerce a numayhon topper hina ala ovin hi tujun class 12 exam chu simlai sang somli sang git le zako le ko in anapi ahin hicha achun simlai sang somli sang se gile zakhat le somse gilanga lam in lol hinna anai zuvin pass percentage he 94% alhung zovin hi janhin result ki phonna achun non government school hon 95.66% in lol hinna anai uvin alangkana government school hon 89.95% in lol hinna anai uvin hi art stream a enlightened knowledge higher secondary school sangapam abon in top 3 position alo uvin kesam hana devi hars maisnam le Sagol sen inungan bihon first, second, let third position analo ovin hi. Commerce stream a TZ Higher Secondary School in abon in analo in Waripa Lydia Yaifabi Sapamle Devi Mayang Lambale Pritita Jumnam hon first, second, let third ala ovin hi. Science stream a Comet School Ria Kwarakpam in Khatna ala in Harvard School akon Medicianen Morang team in Nina ala in Chule Comet School Mama akon Sylvia Lukrab in Atumna ala in hi Alangkan atu chunghin kukizo chate koima top 10 sunga azawpon hi Manipur gamsunga mailhei kan si a kukizo chate thinato insung mite ho milhi the na ding to gompi pena naiza Kuki Women Organization for Human Rights kohor ho in zangno project hinchi putolhan in zanhi change in face nga channa anhom do tawin hi maban face group jangno do hodona hi theina ding in zanhi change hol veng chum ho a nu te kiloi khom ho in hi thei chen in hichi zangno do na project nga ding in pan ahila zomzing uvin hi husunga nu te ho in sona nu mai khat umna minu zo si a hlasi le dangka zakhat anadon u ahin tanglo in nu te ho pan hat na zal in amachal zing in hi hichito lhan a project amachal theina ding a jani change ya zangna dop na project the nation hin pi ho chu kingkin nu te Timor kon nu te changlai nu te ol gilmor nu te zalamun nu te molnum nu te phaipizang nu te nyamtin neng to kholnai chin chen kompang sangai kot nu te ke sarbong nu te ti champhai nu te em songil nu te khozam phai nu te bizang nu te kelhangnum nu te Chandel district nu te songjang hopi nu te Yukhur district nu te ho ahive Maban mail ha ni sim thumni hotengle separation day akiman tengle Facebook jangna dop hop do na kinjong thakit dinga to ogon anei u hi hichito akimachun ngai nei kim president kohor in jan hi chana abul tila ki pana jangna dop na project ngading a donation himbol ho zo se chung akipa thu apho in chule baban Facebook hop do na ding azong apilo lai hon tul hasunga ahin su tup che divin tim na lenge na about in hi Ta san thei ta thulut ki mudung zuizin April in United States kamsunga China in jodinga iPhone asim na munpi ahung lungding 2026 kum masangeya
India gamsunga achon lutnuwa ahondo ata ading uvin akiseze. Hitabang to ugon hi adia US le China ki ka asum call ki vei tu na chunga he thim tolo na asan jingna chunga chele China import chunga US in 145% akhan sa to lhana chilha hidi in akiseze. Hizia chu thilman sulhom na dingle China chunga ki ngaina aong thol na ding a abwa lo hitalan a April in Mailam India gamsunga kun iPhone 60 million var assemble abol do zoding in akiseze. Hichinading chu iPhone in Foxconn le Tata Electronics to kitho khom na anay ding mi pi ngai cha dung yuiza khutsu hopi do na anay ding u hi. Hetpeh chu Vannoi za iPhone ki zo do ki hom do la 14% hi India gamsunga kun kisim do hin tu din mun bang a ahung chilha le tu kum ka asunga 25% val apo do zo ding chu hi hitol hana chu Vannoi za April in iPhone hop do zam hi a chule India in achieve make in India lol hin na khat chong chu hi do ding India adinga electronic industry lama khantaw na len ta khat chong chu hi do ding hi Russian in athabia Ukraine gamsung pumpi ahidia Kiev Kuki cruise missile ballistic missile drone jani chunglam wala anabulua milham tampi thina anatuwa mi somko chunglam inkisu kha na haneizo sotlovin Ukraine te ball hitting a kin chat umta thilsua Russian supply zalamkai General Jaroslav Moskalik chu Moscow Kuki pamvela kal bomb in anakithat in hi ama hi tu a Russian military officer kha hinaban a Russian General Staff la a Deputy Head of Operation Mopo Nazang atu lai hi Hetpeh chu achi sak 2024 December nisim samna segi ni hwa azong Russian supply zalamkai Lieutenant General Igor Kirov chu scooter a bomb ki kam khum a anakithat an hi Russia in kebul na to ke ma in Ukraine chalo na hi ti angu na changmela anai zin hi alangkhan Russia in Ukraine buluna kim neita achil ha pizam to ke ma in US President Donald Trump zai injong Russian President Putin chunga hata a lungkim lo na anai zin gang thepe na chamna om na ding a himla thal lap nga a hin na ding in changmel in anapong do in hi hinla tu chana kilang le to na abang de pon maban a chamna hung do na ding awang ha sa le jingta na hi Philippines in India koma anacho BrahMos hypersonic missile batch ani vai channa amu pai ding hitai akiti hichi missile ho hin China to ki ka u Aheloute jingna chunga a Philippine tuipi pam chen ho a go hiting ahi akiti hichi ki cho to na hi dangka US dollar 375 million luna achi sa 2022 kuma kinop to na so na kailhon an hitan hichi dungju ya chu India in missile battery thumta Philippines api ding chu hi batch ama sa penchu achi sa 2024 April ha achu anamu u hitan abana second batch nailam cha tuipi chunga kun Philippines kama thalun hiding hi hichi changkang ta BrahMos hypersonic missile hi India le Russian scientists hon anasim do u hin Vannoi za missile hoiloi a her hinaban a kilometers janila somko wala leng sangzo chu hi alangkhana South China tuipi chung kichuna achilha jingna chunga China gamheng hu adinga galman cha lama kisim hoilo kulta khat chu hizia Philippines Taiwan ho hin galman cha tha le kison pium ta ho hi aphat sia alam jing chu hi dunya ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe